Malı mülk bul dagы nemat. Bunu kordogan bolboyt, israf kılgan bolboyt, urdagan bolboyt, bul haram. Birödün malını urdaşlık haram. Özündün malını çaçıp jiberişlik haram. Ani israf kılışlık haram. Çünkü demek ne kıldı Allah Subhanahu wa Taala uşuntip 5 neseni bizge bergen nimetler uşul tartip menen ketet. Birinci iman, andan keyin neken? Can adamdın canı, ömürü, andan keyin akıllı, adamdın urpağı, malı mülk. Dagı aytabız, bul malı mülk ahırkı orunda turат. 5-nji orunda. Muna uşul iman üçün 4 ödön kurbanlık kılabız biz. İman saktaş üçün. Canыңды, malыңды, abroyuңды, бүт барыны kurbançılık kılasın. İman saktaş üçün. Eң kımbat bal nerse uşul. Ekинчиси жаны мүлк. Жаның оруп калса, ден соолугуң чатак болсо, ошо мал мүлкүңдү сатып деле ден соолукка эмне кыласың, маани бересиң. Бул эң чоң кымбат нерсе. Ал эми мал бул келе турган, кете турган нерсе, буга көптөрү кайгыра турган маселе эмес. Чүнүктүү аны биринчи орунга коюп алып, иманыңды бүт бардыгыны ошол баягы мал мүлккө сарптаган бул акылсыздык. Бул кем акылдын иши болот. Акылдуу адам эң биринчи не кылат? Эң кымбат баалуу нерсеге сактайт, сарптайт нерсесини. Ал иманы. Андан кийин акылы, андан кийин наслы, андан кийин не болду? Малы мүлкү ушу тартип менен кетет. Ошон үчүн Аллах Subhanahu wa Taala харам кылган нерселердин бардыгында не бар? Биз үчүн чоң пайдалары бар туугандар.